Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj, spoštovani in spoštovane pred televizijskimi ekrani ali pa preko računalnikov, če nas gledate preko YouTube kanala Klepet ob kavi. Pravijo, da je Tesla skoraj da izumil 20. stoletje. Patentiral je več kot 700 takšnih in drugačnih izumov, a dejstvo je, da mnogo oziroma velik del njegovih znanj pravzaprav šele zdaj dobiva pomen in šele zdaj počasi pridobivamo zavedanje, kdo pravzaprav sploh je bil in kako velik je bil njegov prispevek človeštvu. Tako, prav človeštvo bi lahko rekli. Danes v moji družbi zelo zanimiva gosta, lepo pozdravljena in dobrodošla. V naši družbi je radiestezijska in pa raziskovalka tudi Teslovih generatorjev, gospa Marija Debeljak, pozdravljeni. Pozdravljena. In pa iz Münchna se je v Slovenijo za vas, spoštovani gledalci in gledalke, pripeljal gospod Čedomir Mraz, ki je sicer tudi izdelovalec Teslinih generatorjev. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kdaj se je pravzaprav začelo to vaše zanimanje za Tesline frekvence in sploh za frekvenčno zdravljenje kot tako? Tesla je još veoma davno rekao da njegovo vreme dolazi. I izgleda da je sada došlo njegovo vreme, jer svi o tome pričaju. Tesla je že več pred velikimi leti spoznal, da njegov čas šele prihaja in ta čas izgleda, da je prišel šele zdaj, ta trenutek. Poznat je onaj automobil Tesla koji je na električni pogon i koji je najbrži elektroauto na svetu. Znači, u Americi je počeo da se proizvodi od pre godinu, 2 dana. Još uvek je najbolji auto na električni pogon. Niko nije bolje napravio. Znači, Tesla je tu, dolazi velikom brzinom, a mi smo, evo, učinili nešto u vezi zdravlja. Pred 2 leti se je v Ameriki začel proizvajati celo Teslov avtomobil in gospod Čedomir Mraz pa je začel izvajati njegove aparate. Se pravi nekaj za zdravje, ne? Tako, za zdravlje, jeste. Za zdravje in boljše počutje. Jer te frekvencije do kojih je došao Tesla nisu samo frekvencije koje se mogu tehnički koristiti za motore i slično. Njegovi pronalasci se uveliko koriste u zdravstvene svrhe. Frekvence Nikole Tesle se v današnjem času proizvajajo, delajo in v zdravstvene, največ v zdravstvene namene. Torej, vse te frekvence, ki torej izvirajo prav iz Tesla, to se mi zdi blazno zanimivo, ne samo torej za tiste tehnične stvari, ampak torej tudi v zdravstvene namene. Bi potem takem lahko rekli, da poleg tega, da je bil Tesla fizik in da je zelo veliko izumov naredil, ki so pomagali človeštvu, da je bil na nek način tudi zdravitelj? Da li je bio Tesla, uz to što je bio fizik i to, bio i zdravitelj? Da je liječio ljude? Ne, on to nije. On je koristio svoje frekvencije i on je do svojih 80 i nešto godina nikad nije bio bolestan. Koristeći te frekvencije. Isto je to kod teh aparata. Tako je. Te frekvence ne moramo reči, da zdravijo, ampak te frekvence čistijo naše energetsko polje. Vse slabe energije in take zadeve, kot jih pač mi poznamo ljudje. In kadar smo mi vsega slabega prečiščeni, se naše telo začne samo regenerirati. Se pravi, da ne zdravijo, ampak pravzaprav nudijo zgolj podporo telesu, kajti telo se zmeraj pozdravi samo. Tako je. Tako je. Daljim razvojem, daljim radom smo došli mi, znači ovo gore je Tesla generator, koji širi skalarno polje, koji je pronalazak Nikola Tesle. Ovim zgornjim delom, s tem aparatom, so oni prišli do nekega razvoja, kater je prav pronalazak
Nikola Tesle. Ja, pronalazak v slovensko, ne vem, kako bi rekla. Nikole Tesle. In to je zdaj, oni so to povzeli. Torej, vi ustvarjate v Nemčiji, pa vendarle prihajate pa iz Ja sam iz Beograda, a živim već dugo godina u Nemačkoj kao inženjer elektronike i industrijska elektronika. Ovo u vezi zdravlja mi je bio više hobi. Ali mislim da ne treba da se prevodi, hobi se zna šta je. Međutim, u saradnji sa gospođom Marijom došli smo do takvih rezultata, jako dobrih rezultata koji dokazuju da je ovaj pronalazak veoma važan za ljude. Da, kada smo se mi upoznali, oni su radili sa tim aparatima, kako reče, malo na tehnički bazi. Torej, gospa Marija, bomo kar slovenščini povedali? A ja. Oni so delali na tehnični bazi. In ko sem jaz dobila prvič na terenu prišla v stik s tem aparatom, ko sem ga jaz dobila in ko sem jaz z mojo žilico, z mojim veseljem in radiestiziranjem začela to testirati, sem prišla še do drugačnih odkritij, da je to zares en izredno dober pripomoček za naše dobro počutje in naše zdravje. Ampak gospod Žedomir je povedal, da pravzaprav prihaja iz Beograda, ustvarja pa že kar nekaj časa torej v Nemčiji in da mu je bil pravzaprav to, se pravi, iskati, izumljati stvari, da mu je bil to bolj hobi, ne? Ja. Zdaj pa mu mislim, da mu ni več hobi. Je pa kar poslanstvo. Hobi i ljubav i kad čovjek nešto voli, radi nešto što voli, onda mu stalno dolaze i nove ideje. Kao što je Tesla svoje aparate prvo vizualizovao, pa tek onda napravio, tako se događa i nama svima da nam dolazi imaginacija. Kako da te to prevedem? Mogoče jo jaz prevedla. Se pravi, kadar nekaj počnemo, torej z ljubeznijo in pač, ker enostavno to radi počnemo, prihajajo vedno nove in nove ideje in tukaj pravzaprav potem res se pokaže tista prava pot za rast in pravzaprav se gre naprej v smislu takih in drugačnih izboljšav. Odlično. Zdaj pa, če čisto tako pogledamo, se pravi, tukaj imamo zdaj nek tale aparat, ne? In sicer deluje na sistemu in na podlagi frekvenc. Tako je. Tako. Kako pa je sestavljen, zakaj pravzaprav sploh pride do tega? Kaj se nahaja v temu aparatu in kaj pravzaprav sploh pomeni ta moder val, pa ta kovinski del? Na kakšen način je to sestavljeno, da ima potem take učinke? Pa kao prvo, tu se radi o skalarnim talasima. Se pravi, preko skalarnega polja. Preko skalarnog polja. Kako bi lahko najlažje razložili nam, kaj je skalarno polje? To nije kao radiotalasi, nego skalarno polje možemo zamisliti kao neku mirnu vodu, pa bacimo kamenčić, pa onda idu valovi. Skalarno polje, kako sem jaz razumela gospoda Čedomirja, so neki valovi, v principu tako, kot če v vodo vržemo kamenčke in se nam delajo valovi. Tako da, međutim, šta je kod svega toga jako interesantno? Kaj je kod zraven tega najbolj interesantno? Da je jedan veliki indijski mislilac, Vivekananda, da je jedan veliki indijski mislec Vivekananda bio kod Tesle. I on je rekao da je Tesla napravio nešto, da on priča sa svojim elektricitetom. Da je Tesla, ali Vivekananda, je jedan mislilac iz Indije koji je pričao, koji je video da Tesla može da priča sa tim elektricitetom. Da govori s tem elektricitetom. I da može da vizualizuje u tom električnom polju sve bogove, sve indijske bogove. In da lahko vizualizira v tem polju vse indijske bogove. I najbolji dokaz da je naša aparatura kopija Tesline
Teslinog razvoja su brojni dokazi koje imamo u praksi, o čemu će biti kasnije govora. In najboljši dokaz, da je to tako, bomo imeli v poznejših razgovorih dokaze. Tudi Bion je to dokazal, kaj ne da? I posebno što imamo certifikat instituta iz Ljubljane Biona, koji je jednom detaljnom analizom bio je aparat sakriven iza paravana, kontrolna grupa i u roku od par minuta se osjetilo dejstvo kod ljudi, vitalizujući efekat. Ampak kako mi zdaj pravzaprav to sploh uporabimo? Ja, dobro, užgemo, ampak mi dejansko samo mirno sedimo in pustimo in se prepustimo pravzaprav vsem tem frekvencam. Prepustimo se tim, prepustimo se, da. Ta aparat mi lahko uporabljamo na dva načina, bi rekla. Lahko aparate samo vključimo in se prepustimo. Najboljše efikasno je, če ga damo na tla in zares uživamo, se povežemo v mislih z njim. To je za normalno pomankanje energije, utrujenost in to, ko pridemo domov, lahko mi aparat užgemo in se sprostimo. In potem lahko pustimo užganga kar naprej. Lahko pa, če imamo kakšno tipično večjo težavo, pa mi enostavno mu damo miselno nalogo. Se pravi, povežemo z njim in mu vse tisto, kar mi želimo, mu damo noter. In jaz sem v mojih izkušnjah to velikokrat sprobala. Aparat naredi sam veliko stvari. Tudi imamo doma recimo s tem eno čudovito bioresonanco. Ampak kadar je tipični primer, pa mu lepo se povežemo in mu povemo in nas posluša. Mislim, da ima en velik intelekt. Što kažem, što je Vivekananda pre 1900. godine ili 1888. kad je bio u New Yorku, konstatovao, tako reći, do danas to nije bilo realizovano. Kar je Vivekananda pred tolikimi leti ustanovio, do zdaj ni bilo. Komunikaciju Teslinu sa elektricitetom. Ni bilo dokazano. Torej, mi komuniciramo z temi frekvencami in se dejansko tukaj sporazumevamo preko tega in te frekvence nam nudijo blagodejne učinke na naše telo. Kaj pa se nahaja v sami škatlici? Zdaj, če govorimo o tem, da čisti tudi energijsko prostor, če govorimo o pozitivnih, negativnih ionih, to poznam recimo od orgonitov, ne? Vsebuje tudi kaj podobnega? Ova kombinacija Tesline zavojnice sa našom elektronikom praktično je u stanju da skenira ceo organizam. Ne da radi lokalno samo na ovom prostoru, što radi orgonit. Orgonit radi lokalno na ovom prostoru. Preko skalarnih valova nas skenira praktično, prolazi od nogu do glave i opet to se vidi na ovome meraču frekvencija, kako se menjaju te frekvencije i to ide ovako, celo telo. Znači, vrši se regeneracija celog organizma. Ta aparat skenira naše celo telo od gor dol in nam regenerira vse. In tukaj od spredi imate tudi skener, ki pokaže, kdaj skenira. Bilo bi interesantno reći sad o ovom aparatu dole, bila je pokazana i slika sa nekim voćem, gde je stavljeno, znači, ta novi razvoj je taj donji aparat koji smo nazvali Adam, kao prvi čovjek. Taj aparat deluje na DNK. Deluje na DNK i ne samo na naše, nego vitalizuje i deluje na hranu i na piće i na vodu. Ta spodnji aparat, katerega je gospod poimenoval Adam, kao prvi človek, če na njega, kot je rekel, damo tudi hrano,
nam vitalizira hrano, je prečisti. Jaz sem to tudi sama doma vse preverjala, stestirala in... Vi tudi za radiestezijo, ne, preverite potem jaz vse z radiestezijo preverjam pred postavljanjem na aparat in pol in vse to sem ugotovila na podlagi tega. In zares je hrana, meni se zdi tudi drugačnega okusa. O tem, da pravzaprav frekvence blagodejno vplivajo na naše telo, kajti naše celice in naše telo ves čas išče informacije, ki jih seveda dobiva iz okolja. O tem smo že govorili, tudi ko smo imeli tukaj kristalno liro, ko smo imeli tukaj gonge, ko smo imeli tukaj pojoče posode. In tudi to je ena izmed tistih oblik, torej, ki preko frekvenc daje informacije našemu telesu in sicer tašne, da naše telo deluje v ravnovesju in harmoniji. Tačno, ali ne naše telo, nego naše ćelije. Naše ćelije gdje je DNK, spirala i te frekvencije, to su ruski naučnici konstatovali i još davno drugi, recimo gregorijanski horovi koji su se koristili do srednjeg veka su imali te frekvencije koje deluju na gene. Razume se, oni nisu znali da je to delovanje na ćelije, na gene. Mi to danas znamo zato što su to ruski naučnici pronašli i tu su ubačene te frekvencije koje su, možemo reći i naučno dokazano da deluju direktno na naše ćelije, dok naše ćelije imaju energiju da vibriraju. Dugo pričaš pa ne može da te sledim. Ovi aparati, te aparati, tako kot ste rekla, tukaj ste imeli že več teh in takih različnih ljudi in organitev vse, je razlika v tem, ker te aparati delujejo direktno na naše celice in na naš DNK. In nam to prečisti. In kadar se naše telo tega prečisti, jaz recimo iz radiestezijo tudi prekontroliram, kakšno je stanje naših celic pred uporabo aparata, kakšno je stanje naših celic po uporabi in kakšno je stanje DNK-ja, ampak mi ne damo nič naloge noter. To nam vse aparat samo naredi in na podlagi tega je potem tudi pomlajevanje telesa. Postoji neki aparati gdje se može vidjeti biološka starost čoveka. Ja, obstajajo tudi aparati, s katerimi se vidi biološka starost človeka. Kod mene je konstatovano 20 godina manje. Kod njega je bilo rečeno da je 20 let mlajši kot dejansko je. A baš juče smo imali jedan eksperiment sa jednom gospođom. Za 20 minuta je 7 godina se podmladila. Biološki. Včeraj smo imeli en eksperiment sa novim aparatom. S tem aparatom. I po 20 minutah priključitve delovanja aparata je gospod ugotovil, da se je gospa za 7 let pomladila. Znači par dana po 7 let bilo bi super. To ne bi šlo. Enkrat se zaustavlja. Enkrat se, ne? Odlično. Torej, zelo zanimivo, predvsem pa zelo tiho, ni glasen. Pravzaprav sploh ne vidimo, da se karkoli dogaja, a vendarle naše telo čuti, ne? Da, čuti. Še to bi rekla, da preko tega aparata mi lahko delujemo miselno tudi nadaljavo. Tudi nadaljavo. Naprimer, da sem jaz doma, Jasmina nekaj rabi, Jasmina pokliče Marija, nekaj težavo imam, jaz lepo to nadaljavo lahko. Zanimivo. Najlepša hvala torej za gostovanje, hvala, ker ste se seveda pripeljali z Nemčije, zato da ste prišli v našo družbo. Marija, midva se vsekakor še vidiva. Sicer pa več informacij o Teslinem generatorju že danes večer tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Preverite zanimive stvari, ampak težko povemo vse v 20 minutah. Ostanite v naši družbi.